Hathara iria yukanitie na mai ma muiyuro itura-ini riri ria Iriari gicigo-ini kia ubunge kia Manyata kaunti-ini ya Embu yambiriirie na guthukangia irio iria arimi marahandite migunda-ini. Uthaka na ugemu wa mimera ya mbembe, mboco, nduma na waru ucenjeirio mbica na gutuo kindu gitangiendeka ni murimi. Koguo kuria turarutaga mbia nakuo ni kunyivirireku kuria tuthukumaga. Riu thinira na waba nginya gia kuria gutiro ndi irathukirwe ni manje cionthe. Ni ura ni na ringi. Ni na ura ringi bro tunduga nginya ni ndimu riu kindu. Itena inini kuma migunda-ini ya arimi ni nyumba ciao iria matigitwo makiruthiriria mari kuraya kuona itingikinyirika ni kurigicerio ni muiyuro wa mai uria umatuite a kuhoya wikaro o riri ritanarikitio kuria ikari metheme gukuhiriria kundu kwina mwaraho. Na nituthinitio muno ni mbura tondu mbura ni nenehete muno, marui ni maihuru, mai magatuthuka nginya nyumba, ithima cikauma nyingi, ona maingi ti mai magutonya ni ithima ikunukite mwena na miena, igathukangia kuria tuikaraga, micii-ini ni thina. Koguo tungivoya thirikari njira yonthe iria ngivota gututethia itutethie na itethie especially andu eria guku ana ngivota uria kumathamithie mavire vandu vengi nginya guku gukanyara mai tundu mai kundu gucuku muno. Bahati mbaya hivi sasa tumepoteza watu 5 kwa sababu ya mambo ya floods, na mengine yamefanyika kwa sababu ya watu kutojali. Naomba tafadhali wanaopeleka magari, wanaotumia bodaboda, kama unaona stream inapitisha maji, subiri kwanza tafadhali, ikiisha maji kupita ndio utaenda. Hema-ini ici iria ciambitwo kundu gutakinyiritwo ni mwaraho wa mai itura-ini ria Makere, kaunti ya Tana River, ikunikeirie gitangiko kia aikari aria mambiriirio turo mweru thutha wa guthamio kuma micii yao ni mwaraho wa mai maria maunite kuma rui rwa Tana, riu magikaira thirikari kuhiuka kumateithiriria kwigwatira wikaro ungi magitigira maya gukinyirwo ni rui ruru ruria rurathie na mbere rwaramite. Maana vile tunaona huu mto hatujui unaelekea wapi, kwa sababu zamani mto huu ulikuwa mbali sana na saa hii uko hapa na unazidi kuendelea mbele. Sasa hatujui unaenda kufikia wapi. Mimi kama kiongozi ningependa kuuliza shirika la Msalaba Mwekundu ili liweze kuharakisha kuweza kufika pale ili kuweza kujenga mahema ambayo kwamba wale jamii wetu wanaweza kukaa pale. Mbura nene irathie na mbere gutanywo kura icigo-ini itiganite nginyagia muthia-ini wa mweri uyu, a Kenya magithie na mbere guthingatwo kwihuga kumana na mai ma muiyuro. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.